serious delegation. Oyiba Samponi and the door mobile. Ejachame, Betty Eba, Ejati, Betty Emma, Asante Merati, Sende, Neba, Mijani, Sebioso, mine and penny for ya, Nenye Bibia, Ea or Noa Neba, Sebioso, mine, and Otun and penny for ye, Sel Momra, na Ade Chairman, no second one in Neba, Libidia Day, and so Sebi, Binti, went in Yamba, and then ne, was what he meant in Tina, Otun and penny for ye, na. Jasine nana mensa grandpa oni Sebio so traditional area Jasine nana ajima bedu oni Sebio so hine abusu apen odi nana kofi nkua soka ho ya toafo hine odi nana ya obedu eye twafo hine odi nana kwasi fori eye abonten don adonten hine odi aben oye abese hene so kan ho nana elu panyini oye chedom hene na chamefo mienu ena ode wo kan ho ma omo bae nana sem eye tietietia oye wo se sabi de yewra ye na santimemu ha no esombo yie pa na enne se yewra tra ba anwa no so odi fie aduonum numa na ono ani fie so aduoso nan a otetra enye yie oso oba na de sese wo ye bia de hye eta yewra chi bia obeye na enchei ena yewra okopa konfanochi hiu konfanochi wontoma na yewra kasa no se wo hwe ga na memu ha enkroto no ye dun sia sese emudu mienu die konfanochi eno na konfanochi na ye de sebi yares esabia no to no da eka papa na kuma pa so aba de oni yewra di bedi ade eye ono ane snap pentunsia eye whisky strada eye de oni yewra di bedi ade no na yewra na daroma otumi ma mekoye sabi osi dormitory efa nipa na kuma ko handsome ede ma say we also mind enti we dey share kronen monyam o mind ne say enne say otrase enye yie enti obaya he confirm no ode kanisika no 3 billion aye nesika 300,000 Ghana cedis ode buo opapa say onfa amua he confirm no enne o sisako above sika no a eye be $20,000 ena ode bua opapa mira say we also my hene o say otimi nya omuda yiga o bia wadaroma watawachi pa wadaroma na dia wasre ayo mpaye se ba bia wo no obebo mpaye ama no na na die yie akoyi ama no you say we also my hene ba ya na dia wasre no Mira bisu bro say the wa ba Oheneba sampo hene wasre no so jina ha wadaroma ujina ha ma wa ba say we also my hene wadaroma we say ni papa prekope ene na wadaroma ebra wodi mfie aduonum na me ya wadom nya mfie aduoso nan na sisen ko no atimi ba no beka ho ebra wodi ade kese no
Ibinti na no do no wantimi ama. Ti na wudi ada o se wantimi ntina otu ne mpanimfo jase adonten achiame mienu mpanimfo aka ho nyina se ne chidom se monkwai no Oheneba asampo hene ni monim na monko ne kodi ade odaroma omu ba ya de o kan se edi kan aseda sanse enchei na wa utu o se be Oheneba asampo hene ma ne koye se dormitory ye be fa nipa be sa hanson sebe yenye ni emfa nhye sebe omu animonyam na eno ni na ho aseda eka ho bi odaroma oba ya ene oso wate se hill konfa noche wa watudin eno ne mu ewo mu kani sika no billion miensa eno so de ode bo hill konfa noche eno no ene ade so oba ya okra ne nsem broni nsa pantunsia odaroma risky strada afi odaroma oso woni se enche ubetwa dura eno so eho ahoboa odi kan de aba aboa kese odaroma eka ho se eduru on mo ade odi ebe bia na odaroma odi aye ebu afi okra ne nsem odaroma obo mo ade okay odaroma hi konfa che ehun ska eno de baaye wa nkasa oba se biwi osoman hene se de watu ne mpanimfo mo kan no sa ade a wo ye no hono no ne fe no do wase papa osire nya me pa ema wo no stress e wono so ubọ mpa ema no nya nkwanya hode a akoso na otumi abesom da bia se de Oheneba sampo hene wo se ne bu Otumfou Edemase papa Nanano, Homian Prince of your mind here. Young Prince paying for ya. Young Prince paying for ya. Osei him up, yeah! Why give back to you? Yeah! Ditaro! And what? Akwasid33! Hey! Whoa! Yeah! Hey!
Now, Coco Asante, now more Bobo. Elana, now Penamai Livingston, Coco Asante. Nana Ibrahim and the Diomene. Akasetana. Coco Asante, US. Otumfou Achano. Jahemi. Elema na ade tuche. Bio. Mimi akitwa kwa brabo. Oni ne ba. Mami pramen. Omu nyaa na the Bama Miplaman or chocolate factory, Tennessee, USA. Yeah, I have international media they are interviewing. Sir, you win chocolate. Media dear, I'm a friend said, and then could near preaching. It is what you have to be back on February. And not a grand long by. I am ready to say, I'm back. I'm saying, say, then so, and it yard. It's me, man. This is what bet you are. More than Shila and Son. It's a buyer. You crack. Then some 2-4 2 yes. Ojampa with Chia. And that's I mean. Jampa Uchedia and Sa Pentu Miensa 2-4 Bourmont. And that actually Bourmont here 2-4 him for Bourmont here 2-4 cameraman a catch of 4
On board. Nana Santima, Himanso, Bomo, dear, then something to the answer. Now you buy ya, not your money. Now, all answer. Chocolate in all your end. The swamp for Bimla. I met you Otumfou. Who won't share, said he sit here. Any magazine to do what the Yabe international media. I've been interviewed with USC. One from that Otumfou, who Shilano. Now, or ya, Kumasi, a brady and also, I can't. When Shilana Bema, I can see Yamam, Yabaya, Yaman. There are Aseibu. Good afternoon. Pacho, your friend Ellen and Mine Livingston. With a mix of Kukuban, Pacho, Retreat, and yet fair, so Macabre. I started Cocoa Asante because I was passionate about my family's legacy as cocoa farmers, both on my mom's side and my dad's side. But I found it unfair that our involvement extended only to growing and harvesting cocoa beans. And so it was important to me that we also benefited from the production and manufacturing of chocolate. So that's why I started Cocoa Asante. Our story last year went viral when we received an interview from Keith Lee, and we received over 13 million views on our social media alone. And so the work that I've done with Cocoa Asante, what I want to do is bring it here to the k3se area. My father, Ibrahim, has given us land, and so what we want to do is build our factory there. And so I've come today to receive the blessing of Nana, His Excellency, so that we can come to Ghana, provide jobs, provide development infrastructure, and the production and the manufacturing of cocoa products. We plan to be the biggest cocoa processing company in the k3se area, and potentially the only woman-owned one in either Ghana or even all of Africa. So thank you so much. I'm so excited. Thank you. There are Aseibu. Na Abraham and k3se was saying, say, Daruma, Ono Ninia, Penibona, and Aneba, Dramai, said the American Tennessee, filming in the Hona Dharma, Okoyeno, Hono, Nani Juma would ye a cuckoo, said the Juma, how did a chocolate, said Jumano and Woody. Was in the base, so did Macasses our hair, so Buffy, now Odibu, a bar. Inti Odarma Odinaba, or Manasase, Obabe Freebie as so. And there would the other was 1 minute now, or bar, no, be the other. Now, a demand on so the all can say, and I need to so to me about when him ha. Cocoa Dumaya, dear, or the free subject, the more frasi, a wire, a cha. Now, a idea, Nenijan was her, obey be, Nemami womb, now 4 and almost only 2 more, what the Trabe Pim Sabri. The Dumani did the Cocoa Asante. Our Desabi Asante and Atuso. Also, obey be our Sabi Asante Mamuha, 90 team Ayakese, ya, or no Benya, Kono about Dikaya, Santimama, Bibrim crown, or what my cocoa, chocolate, Juma, a so single, Bia, book a Dikaya Aya, and no any Niso Adihu. Darman ne, or ne, and Benifway, a buying so move the other, Wukromun, some Bruni, and Sapentu, Pentu and 9. Daruma Pentu me and Sa Daruma na Santema so you go in Sa Pentu a fair grandpa with you dear and so I come you're a boy more dear na Santema boy more dear or Chame boy more dear or Cratch for boy more dear and now him qua a boy more dear or Daruma video mine so a boy more dear I come study Unana Osei in you Otumfou the master. Was Papa. Nanano, Mommy and Pray, Abraham, one in the mayor. Young Pray Cocoa, Ashanti for ye. Young Pray one way.
Asante mama mi na mama. Mama mi no. Una sabia ko be. Ewura ire no. Oh, you am grass. Asante mama mi nie. Lady Baffour Kyei. Chief Imam, the delegation. Solomon Benye. Wow, what it? Yeah. Otumfou Kyei. Ewura, ono ane papa, na sha che no. Ewura ewura, we dey feel no. Osaka. We need to want to and then do not move free. Say man, I will miss my family to you. Yo, Natami. The kind of Nasik and Edmund Kokon. A year in a boarding, sir. What I had to say. Na Yamana Dom, about Otumfou or Nijemo, a Hondimo, and a Pomdimo. Nansay,
Otumfou woman Srewo Accra. Now, Oba Eno, Umaminkra, Barbara and Mechiao. Sir, Mekwa, Mincher Chief Imam said, Ubisana Pomday. Na Wabra would do Audano. Unya yank on so happy. Na so Sabro net be up on na anam santi wontimi amma. Ntimi ka sa chief imam no. And the brave anam santi no so butu ya ni asmafo. Na ada ti sei ni aba de na nemu. Na ni awose ye bia nso no na ya ye. Peni a odi enkan ya ye bayi. Ne sheikh wa wonana Sheikh Abdul Wadud Harun. Ya oye Tijania fo e wo kramosumu a wo mo gana hafa ne hia mo pani anu no so o ko mase ya ono no die nim kan e to so biem no Alhaji Abdul Latif Abdul Salam chief imam ne PRO ono so o kan ho bi na ya Sanusi Ibrahim ono so no yempenifoɔ kakra wɔn boa Zaim katubu sir wɔn nyinaa no abata yɛkyi na nea wɔsɛ yɛ ne no na yɛayɛ chief imam say nana Otumfou ɔde n'ani atataw saa Owochire wa hukaka wonyansa wo papayo wakoma pa akwa no akosehwi amebeduru Accra na nsen kura no ewo ga oman mu no sene obutumi nya education fund kura no wo baaye no wo yisika emu oduo pa no e de maamo se emfa hyasie wo che se wakoma de emo ye fita eba na asomdwe o man mu a o kasa o ka ba ko pe na eduru bebia obia de dase se yakopon wadomo nyansa ene ahombrase wama ahindie abaya mfaso e de ama o man mu ni hia ama abaya adesuade ade ama ahemfo nka na o mo aka hia se anamuna wotu obi abatumi afaso bi na waboa na omanyi asomdwe akokan na yempuntu susuro akokan ti ya bae dia 20,000 o man odi 105 years onyi nko de tribi fede no hukukwa na agogoko nanso ni bottom de osabobodi a na oyi bibi enam santi oyi sa 20,000 ase ya meboa na ekoso biem no sene mo tira ye no odwan a otua bia no nso ye de bako bai sene a na befa Otumfou befa na Odehyie ni apase ya die ma kan se wie no me pani a odi mani mo ye bae no chief mam say ono a onhwe wo na ombo mpa yesu nkun bia ebia no ombo emfa mo biara da senia wa hinde ne betintim ebekọ n'anim yakopon ne banbo ne ne insura ebekao na ano no ubisa chief imam say ombo mpa ma wona wonfie no nkochire embedu ne die ne bi chief imam say yembo mpa ya ma wona wo de atrase ana ya 200 years hompa ye ana me penny hombrase mora o bafana o abo sa mpa ye no o de amai na ne masam kakra de bae no ndase
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amen. 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 Monsieur, c'est Nesse irmão, o Baffour ao Tutu mo. Se casado no seu ado bo de não tia, se nem seca, o no anka opa. Nso se be ado bo de pomo dinti, onya kwan andro ha. Nso ontimi ntintina, o abra se be. O se de ado bo da woni sia. O ma o ni okura no na o me de nkra akoma no no. E de fedodo. O Tutu Baffour se abra na eva won eva tia kase ma wo. No mo sempaye. Paya se be. O do betranse awo ni nchemu ene ahodi mu sebe yemo wade so kura famawo ena sebe wado mebu tifi ma mpanifo yi ase esabe pa na dia mawo na wado mebu tifi ma se de wo pass ndwi ene hwese de ma wo si ye wo kasa na do ba bia na da so ndwi aba sebe wo de wo yema asanteman wo yema Ghana man na no kura wo dru enkran na omuni educative fund wo yiske mo dru Adoma de mawomo ni nyina kyerɛ sɛbe wo koye ene Ghana man kan kora wo hwehwɛ sɛbe ni nyina no wɔse sɛbe ɔdaseda no wɔsire nyame ma wo sɛ tra hɔ na nyiri kyɛ na hɔde nso mmerɛm ɛmo asate man Ghana man na ɛnkɔ n'akyi sɛde wɔsire no no na ɔsɛ ɔbayɛ a sɛdeɛ waka sɛ kɔmfɔnɔkye sɛdeɛ ɛsi kuro no wɔse wɔntimi ntra ne mpom na ayɛ den nanso wotum deɛ ɔmɔden ɛyɛ sika no $200,000 Wadawma was stressed. Fasum, the Fabo Conforno, the Master, and Timima Arisano, and Goso. I didn't pa when your ma said Ghana Mayana. I said that and also in the mouth. Said the chief imam, the Baffour as two for the man say, no, do you power trade here? To Saka was said, if I'm bra and a papaya, nothing. Two for the ones. No. Mommy, pray chief imam. Yam pray no. Yam pray chief imam. Chairman conform. Yeah. Osei, ya fora sumo, que eu ura. So no a onua brebo, o fanoche. Aí ela sabia.
Yura, or for noche, for 2 hours pajano. The whole video, I will miss out on 4 hours. There, now so all time. One you know, we decay in what they came last. To buy our name dog. Also, I said, call, put your fellow goon, and you have. So by the bonus at the car. One no contact one here, no, what was showing us. So Bruce said it. Baffour Kyei said the same Adoma. Wa said we come for Chairman come for Adoma group. Said we Otumfou baby. Adoma said na kosi wa Chairman Asman also obra. Oma wa fi siapa. Ma otu kwa said we gusu bom paye ma so otawachi ko de se nyina mu. Na Adoma group de wo ye no nyina so na ni di akire. Na Tutu ne se we come for no chia. Wo se je hwe na se be yen no na fie dwo so enye se be on man penye bi ansiesie no so won try say ma go for no se be egugu to wa wo tu nai ko yi ye ma se obi amoa o go se be on one so o mo se ko no die mo de no se do da bi ko na de ru aye no nya we bo sum no se be ono so na de ya se na so se million wa da me bru do tu no se fe fita se na wa da me bru o so wo ba no sa Ababio o so mu na da nya odi wachi so bi o yi bia be go so se na me ma o na so fu na edi wachi wa da me bru no ba ya so asna kwantu sia wa da me bru da ba pa ya da nya so ho ma wa da me bru to fo donasi brai o bra na ira Nanano Omi Empre Chama Konfue Yampre Noe Yampre Chama Konfue Diamond Club, I'm a Bobo. Diamond Club. Diamond Club for you. Otumfou Kyei Pacho yani a idina he a friend Diamond Club me ma ne ma ekuru ai wa santimema eti se ewura se konfanoche aya sabia NCC esusu esese eba na ebe fam de eti ne eba ya ekuta ensemska 5000 Otumfou bo mu ade asantimema bo mu ade Roninsa entu na eba ya Isso você de Diamond Club. Não é mais uma cama bobo. Vamos ser uma doma rodia ou é uma santa mais. Na Baffour Kyei vamos ser vamos levar em centra. Vamos ser ir assim. Vamos ir milhão e bilhão. Candice no milhão bilhão. Adama bilhão. Vamos ver se vamos o bom madie. Na nasa tem mais o bom madie. O normal é touch. Não nada. Vamos ver se so pentu. Adama, Lienu, Dono, and the Swan Negro. Two for the massive.
We might be one hop, was it? I was one come from the very young couple you. Nanano, we have prayed Diamond Club for ye. Yan pray one more. Yan pray Diamond Club for ye. Former blaster player, Mr. Samoyenku. Nana Pinkra K3se who are Otumfou near Afro. Nana every signing. Nana every signing. Samoyen kumegamba. Mira chame. Adaruma. Mira nana Samoyen kum. Former Kotoko and a blaster player.